The kumju haga bade ba ni ki Kristan. Umdai namar ba I pastor kambha ban ya I sister lamon. Ne sister lamon ni kambha ban ya I brother Shipai. Ublay kamji ni nama bagilong ki better people. Henry nilom ki blessed people. Shine. Umdai bagilong ki better people. Ni degi ki blessed people. Nyim dei hok I ban yok tiang no ublay. Henry nilom pa ki brio ki balakerku. Balay ngelong ke bakarku. Namar ublay ulajit yani. Onam dan ubayr ubriu wan hampok ka jingeseng. Uban yo ma yo Kris ko mo nong panem mo jamu lemda la jit ya pi daule. Let nga kandiat sa kayo sa banri. Te kumta ba piyo ka jing panem mo nong ba ni day mga ba kambahang. Bani ta iwe na kham su khamba manga bani ki dei na mang nau ngayong I ka jing panem kam dei ka jing pha kam dei ka jing nang ka jing pi kam dei ka jing tep ka jing pi ka jing tep ka jing pi yau Jesus Christ ko mo tra bo nong panem hadu ba piklam jen thot ye ka khubo je ka gospel ka dei na mar ba la jit ye pi daule how Jesus Christ ong ba nga la jit ye da ka jing ai hi dei ble wa jit dei na ma ka dau ka dei da ka jing ai Ngajuang berobor baga jing pediem hi nadu ke bastang nadu ke bekut kadai da ke jing ai bale namar dei ubale lot ya gini ki baro na ka banta jong to gini puli ban nga ka gospel jong Yohanes long ban rio sutna du kata ka gospel Yohanes long ban rio ka ko ka balai pusan terter to kan puli Deu Jisu le thu haki ngangalong utok u jo ka jigim jar bawan hanga onam thungan bajar ba nget hanga onam sliang lano ro ndai ngalong happy ba pilai yanga pen ban phin nget a ge jen thot le yo Jesus Christ ule kamba ha prakhamat joki ndai ki jen thot kim nget pe ga khak balai yo kum no Jesus jiba be ge ge bangen Kumno Jisu jubab yakini Gibril may mereka kabalay niyo. Wogno. Baro bau tau pa uay hanga. Kinwan hanga. Utate ubanwan hanga. Dalere nganom kentaj no syaba. Balay begini kita berngen. Namar kimday kita ken kibau pa uay upon. Ujitu lakan syan. Baro bau tau pa uay hanga. Kinwan hanga. Kadai ni. Baro kita kibau ublay ulajit yang ihaw Chris. Kinwan houses. Kin ngej yo Chris. Kin tip yo Jisu ko mo try bo nong panem. Ka kubo ro ba. Yaki kanam dei ka jing snow pala, ba kan dei ka jing snow mo. Haga jaga dei mga ban yap haga ding sna na makipop junga. Haga jaga dei mga ban dik ye ka jing bitar ka jong ublay na makipop junga. Haga jaga dei mga ban nek du jo. Ndeu Chris ula shimlot kita barok na ga benda jong alo. Habang yung snow kata nim snow pala ni snow mo ay kubo sa kasupunin baro kibok pao ay upon kinwan bau Jisu ako no nganam kentay no yaki syaba bau Paulo banjur gini hak Efesus mang gabaning ko kita nga kay Efesus mang gabaning ko Efesus kalnong gabaning ko kadakot kabasa Efesus kalnong gabaning ko kadakot kabasa Kau gumno, tapul lapangan. Kan kumbang, ulaji ini, hau, menba, ompat pensong nong rim, iya kan percaya. Ini waktu apa kan percaya kan long kumni, ladam jit ini hau pres. Barang por kepada dia, ublay open iya ni. Kamu kan cik punya mi lamon gamdei ka basujaran kat ya sebenarnya. Ladan cik dia pi dah ublay hau Chris wachua ban pencong nong mege iya ke bertai. Henry anda pi osngoy ke gospel lingba ibasi pai lang star assembly. Kata ko kubo ke gospel api gede ka cik sngomu. Ba mentai pesong tu ba om dei plan manga ne. Dei ublay ke ublay jit ina. Shua ban pencong nong mege. But they can have a artist loni le benga.
Upo long tongin senyongu nama la jit lagi. Kabaan Tesaloni. Kalnong kabaan. Kadekot kabak khatlai. Kabaan Tesaloni kalnong kabaan. Kadekot kabak khatlai. Kau ngom ni. Henry kadai yang ni. Ban aingu yu blay. Halagasni na kabenta jompi. Ko para bangai. Bala i dau trai. Nama bau blay ula jit ya pi. Nadu kabamenengkong. Syaka jik menem. Balai kita aingu yu blay. Nama balai. Bala jit dingi. Syaka jik menem. Nadu ke. Kabamenengkong. Day nama kata tahu. Ngimdei bantu. Ngimdei banong. Badai mangi. Dia utrai. Ubale nak kabantas. Day nama tahu. Kaya kamu Petrus wong pilong kikinja bakom no. Balaji. Kinja balaji. Kata kadai kabenengkong leban nabi yang sekabenengkong Petrus bentar. Ina aingu yuble nama bagi lokai ka kinja balaji. Balaji no ble kabenengkong bangin tip yau Kris. Mau mangaban tip yau Kris. Bamenta pina tip Yesu piong dai mapini dai Yesu ne. Dai Yesu. Habang ni soso ye kata ni le no. Ni ong ngai ngo ni la di ngai ngo yu ble ne. Ai ngo yu ble. U balaji ni sige syaka jing penem. U yu Kris u laji ni ru bangin pendap ye ke jing temu ga jemu. Kadon ka jing temu ba ble uji ni syaka jing penem. U ble ha ba penem ni udan ge ka jing temu. Kabenengkong ka jing temu golong bangin ya ro yu. Bangin pendan borom yu, bangin rai kerteng kajamu, kabaan kalong bangin train nak kabentar jamu. Lekin niat pengasih kabenengkong Korin. Kamu sebut kali kejinjit dah kejinjit kajamu lek. Kabenengkong Korin kalong kabenengkong. Henry uleyu onge uleyu ula jit. Mana wajit? Ublay. Ndray ublay na jit di kita kiai lu ki babit jong ka pertei, bau penyarai khop di kita ki bestar. Bau ublay na jit di kita kiai lu ki betlop jong ka pertei, bau penyarai khop di kita kiai lu ki badan bo. Akbra, balik kita kiai lu ki bab po jan jong ka pertei, balik kita kiai lu ki belan yoben. Ublay na jit ke, hanu laisin. Balik kita kiai lu ki bamlong, bau nyo penduno ya kita kiai lu ki balong. Aku dah siapa? Kaya kata, bagadon bagado baro kanam yo le sarong makmat jom ublay. Dalam jit mangi ublay sarong mana ni? Hendak day benlem no. Day ublay bajit yang ni. Kenang banginan sayu sarong. Kenang benlem no. Inaingu ublay jit yang ni saya kecil pun emano. How Jesus Christ? Tega dah kau balai kau. Tidak pila long how Christ. Da ublay ubalajit yang ni. Haga jing penem hau Kris. Dan ubayo jing penem klem dalam jit di udanu. Da ublay hau Jesus Kris. Nakam tak jing penem. Tidak bila long hau Kris Jesu. Ya ublay ulah pelong hangi ke jing start. Kahok ke jing penkut. Bat ke jing suspat. Tak tahu sedang lah dalam ayo ni hau Jesus Kris. Tak kena balai kuwe. Bakat kong balato. Utang balai kemen. To ulai kemen hanu. Hau. Kemudian utang ubat pendan burong. To un pendan burong geno. Bilang kenal ni yang ke Filipina hikai. Habang lek ke mana utrai kamu kemno. Ni aingu dia kata ke kamu Yesus lek lah ka bentar ni. Bagi semua dia kata ni lek ke mana no. How tu. Baka Filipina ka Petrus ke beningkong kalong ba wong ngilong kikinja ki belajar lagi ni no play Kris. Sekejik pedem. Baka dei sisa ke kabuk siar lagi. Okay? Kabuk siar. Pisidan ni yang kakak buku setiap hari. Akan mau hidup dan mungkin mau yang hidup yang kau hidup. Pastor kadang kakak buku setiap hari. Okey. Haram bermulayo, hapok presnong mulayo macam. Kabuk setiap yang nganum penlek noe. Kata lagi buku setiap. Yang ibagai kau ibagai kabuk setiap. Kau kabuk setiap lagi ibagai kajingjit ya ublay ni kajing pada mau Jesus Christ. Kadang kabuk setiap kabang imde yo bangin yo priang ruem na u. Henry namar ulat inyang Yeshua bat penchong nang rem ni ka percaya Kris ulat jit yang ni.
Balik kapor ka badibian, yo snow ika gospel, banga sumu ika gospel, nganong syania suhaladi, ngan syania yo Yesu kumutrai ba unang pan. Nang no ka jangata, kala jalo panado ka ket ka jamo blay. But ka urlong habang yo snow ika gospel. Padahal madaw no po, tong inay mo yun. Yo. Kadai ka kabuksian ka bakra. Bara baga dan ka kabuksian, dan ro ka jike klik ka bakra. Habang hidup yon, ngadan ka kabuksiar menta insong hayin. Idan kay jike klik ka bakra. Kay jike klik, late training managasi. Nakam lagi bagay, habang idon dia ka kabuksiar, idon ro ye kay kata ka great responsibilities.